Is dóil am héin bhfuil féinmhaoinín ag na daoine I réiminis nach saolóthá lo ins na hochtóidí mar hampla. Agus go muineann sé sin ní amháin le cuasaí cultúr agus cuasaí politiúla ach le cuasaí acnamúla chomh maith. Má chuineann tú siar chéad léithe na hafiochanna a dús an chéad seo, bhí féinmhaoinín cultúrtha ag gurgás lucht an chonartha, agus is dócha go raibh féinmhaoinín politiúil ag lehéadí Arthur Griffith a chuir sa scéal hin féin chun tosaigh. Ach ní éadtá féinmhaoinín acnamúla a haolú lo, níor éirigh lo an cleas sin a dhéanamh. Agus is cinál míriúilte gur éirigh lo gurgás afiochan cultúrtha a chur ar bun ar gantanas airigid. Mar más grúdaíonn tú stair an domhain agus má héantaíonn níos fuidir siar, saolaíonn tú a gcónaí saibhreas airgid agus saibhreas cultúrtha, in aimseir na Gréige, in aimseir na Róimhe, fiú le linn éilí sé héin Renaissance na Breataine. Bhí lucht an airgid ag obair as lámha chéile le lucht cultúrtha. An fuinneamh atá roinnt le Shakespeare mar hampla, tá dlúmhaint idir sin agus féinmhaoinín na Sasnach lena lín. Agus in jouler sin déring héin go bhfuil afhiochan cultúrtha in andúing ríist. Nach bhfuil éon ró cheannas idir haibhreas acnamúil agus saibhreas cultúrtha. We are making huge strides economically. There's no doubt about that. I won't rehearse all the data, but if you have a 7 or 8% growth rate for about 5 or 6 years, meaning that your total national output rises by about 50% over that period. That's unprecedented, not only in our history, but in the history of Western European economies. So no wonder there's a sense of having made it, or a sense of astonishment in some ways, but also of great satisfaction. Countries, peoples, races are judged largely. We judge them ourselves, and we judge ourselves by the criterion of where do we come in the international league table of economic growth. If the economy is flourishing, then we're successful. If the economy isn't flourishing, irrespective of how many Nobel Prize winners for literature you may have, then you're not flourishing. So just subjectively, we have all internalized the criterion of economic growth as a basic value system for judging ourselves and others. Therefore, apart altogether from the purely material dimension of it, living standards and doing all the things we want to do socially that you have to have growth for, it's crucial culturally that we achieve an impressive economic performance. Ní léonrad níos níomhní ná níos gráine ná na téirmí atá úsáid a gcéad san a cheapan sin rud fíormhún úsachtam sa cheapan go bhfuil an curas acnamíochta ar leibhéil eile, go bhfuil sé neodrach, go bhfuil sé mar meisín mar a bhír sé san ochtú isteach agus nach bhfuil tróir be ó héh fiúntaisí politiúla nó sóisialta nó cultúrcha is féidir a chuirt don curas acnamíochta. Sin an dúchláin an rud is tómhachtaí ar fád, an féidir parasí festín, meas a bhfuil do cultúr I ggó céim leis an accuracy acnamíochta. An rud atá tábhachta go muointe na éireann mar hampla bhí an spás cultúr a bhád a gcónaí níos léir an spás acnamíochta. Tóigh muid le go leor suantas, le go leor cóirí, le go leor íomhána, an chláirseach agus an túr ard, céir eile an nébhóg nó an corach ar thuileachaí fearr. Go leor íomhána an tuairteann agus ba dhearr a bhíontas suantas rud sáithanta go dtigfí compléasc omláin, smaointe agus tuiscinsaí ar a buinte nar a deicfí iad. Has na rudí sin go hiiscint chuile go éireann. Agus an chuid is mócha tá sé neamhsplach ar a teanga sin an neart atá acarnú go seaan siad ba éireann agus go gan réalachas nó gan éireannachas neamhsplach ar a teanga.
Agus rudí sin a chamuid a cheisnú stáile an tamar fad. Éiríonn siad an seanchaite agus ní hé an teachtrad cheanna a bhínacha ar báil a híl na dtíine a bhna iad a bhechacha. I think any graphic image obviously conveys messages. The thing that should be said about working, in the public domain is that you receive a very detailed brief from the client, and that is the case with An Post, or when I began, it was the Department of Posts and Telegraphs. And the same with the currency notes. When I won the competition to design originally the £20 note, the central bank gave me a copy of an article written by the head of the Bundesbank, where he said that a banknote is a security document, not a work of art. So that sort of put me in my place. So that is an obvious reality, but I still think that a good designer, a good artist can transcend that and can hopefully produce an aesthetically pleasing object that does convey a sense of what it's representing. And obviously our stamps go all around the world, and they are almost a miniature flag for the country. They do represent us, and the same with the currency notes. I think they are highly symbolic. So I mean, that is something that I've always tried to reflect in what I've done. Sometimes it is difficult, but difficulty is the mother of invention. Tá muintir na héir an na gaiirián sophisticated. Maidir leis an tuiscin sa táca ar chósaí Commerceáid. Tá soantais agus íomhána an a dhéanann táirgí áirid. Well, I'm not into winning races, but I could do with that energy. Tá cíán a aimsítar agus a ránítar ar an ábhar go soláiríonn siad íomhá a bháin gon tír mar hampla nó gon táirge tá gachar an cín. Life's full of surprises. Tá sampla áirithe tucha ag an airnáil phríomháideach fiúháin a freiháilt ar phobal na Gaeilge. Fast food giants agus daoine mar sin a chuireann suas rudaí i Gaeilge sa Méarla, servísí dathang go chaid daoine higgins go gcuidíonn se leis na customéirí, agus nuair atá marga ann, agus nuair atá cólachtaí agus gnóthaí i go mórtas lena chéile, an rud is lú béidir tá sé tachtach le buntáiste gná thuairtóid le customéirí breise a bheile, agus más cuid den freiháilt sin, servísí le Gaeilge, nó deáile lena teanga, nó oríochta dhéanamh, nó gailechas éigen a lua leis an gná, agus rud substainte go chuir leis mar atá déanta maile mór na gaiileh abramís na 5 blianta nuas, mar atá déanta mailte eile ar fuid na tíre. Mar go bhectar go rud fashionanta mar go bhectar go mailíonn sé customéirí áirithe, mar go bhectar go bhfuil buntáiste a bhaint le antas éigen na thuirtantanga. Tá bhétamís tógeall ar sin in san airnáil phríomháideach, agus tá bhétamís na bon riochtanis a taigen séránach a bhaint amach ón stád choras. The bheith rudí a bhaid níos foláin an amar a táid. What I think is interesting now, I don't know if the graphic designers who produced the new logo for An Post, which we have here, were aware of what they're doing. And I'm not criticizing the look of the logo. It's what it means and what's behind it, because they obviously were making some gesture in terms of the Irish language in calling it An Post rather than the post office. But they did a very unusual thing in the logo, in that the un is literally franked out, removed with the cancellation mark. So the gesture towards the Irish language is literally cancelled out. And it's things like that that I find interesting. And sadly, there's a lack of analysis of that sort of thing in Irish cultural life. You could look at the use of Irish words and Irish language for global branding as a negative development. It's simply strip mining our cultural assets for commercial gain, if you want to put it at that level. On the other hand,
today, any culture that wishes to survive and develop has to engage with the global marketplace and engage with the global communities and with other global cultures. And I think, therefore, the use of Irish in branding and in trademark development is actually a positive development, because it will both add credibility to Irish companies as they work abroad, as other successful Irish companies emerge and develop, but it will also encourage other companies here in Ireland to do just that, to develop their own brands using Irish language and Irish imagery. Dhéanann tú analíse ar fógraíocht Coca-Cola na Nike nó Adidas agus léad. Tá na daoine atá ag díal na Harry sin. Tá siad chuann siad béim ar luachna. Chuann siad béim ar ara a cheangal nó an brand atá a cheangal a luacht a haiths éigean. Agus tá sé bhad níos éasca do daoine atá ag iarraigh Gnó Albert nó airgid a dhéanamh tríd fógraíocht. Brisisteach a marige nuair tá na daoine atá na Harry seo díreathra. Gan in an scága sin idir na rudaí atá go maith nó agus na rudaí nach bhfuil go maith. Úsáid na Gaeilge I factas fógraíochta an céad ceann a hagan ar intina chum ná an aistrúin is cúpla bliain hin ar have a break, have a Kit Kat. Ceann na líonta is cáilúil ar dá na stócha. D'aistriomh ré mar tóg sus tóg Kit Kat. Bhí sé go gardad, bhí sé go simplí agus an rud dasmí an an reaction a fór Nestlé ón pobl de bhar sin leis 3 litracha agus léach telefóna. Díine ag scríosteach agus an rá leo, cógárdachas a sucht ceart a Gaeilge úsáid ina cuid fógraíochta. Tóg sus, tóg Kit Kat. Nuair rinne me se mar réáil I fógraíocht chuile a ceist a chur ar muoin sé fógraíocht an tam sin, an wacad ar aon chúis le Gaeilge a úsáid I fógraíocht agus an am dúirdar an taon chúis bhí ann ná go raibh lascan ann. Ach tá sé sin aithrí agus atáar mé sin a rá aníos tá chúis na breise leis agus is rud sort intangible atá a gceist le fógra Gaeilge dhéanamh. I gás íomhána Gaeilge, caiitú rís smaoinemh ar an spruc farige ar bhfuil tú déirú agus tam cínse go raibh mar fad breanú ar óbraí agus rumar, well, that didn't do anything for me. Agus sin bhór nach bhfuil sé díirithe oran, ach so bé turn off a gceist sóla an áitna fógraí atá ginta le haid turasóirí, beidir go mé muointe na háte go bhrá. Well, but an spruchatá ná an brín sé an spruc farige. So ní dólam go turn off é, má tá rud an snasta agus nu aimseach. Bín daoine bródú las an ógra sin atá ag bord fáilte, wherever it takes you. Tá mud bródú las sin, cé go sin ag díú Beiidir ar thurasóirí. Achtarnacha fós tá sé cosnasta sin agus nu aimseach agus take chun cín. Tá mud bródú las agus ceapan sin an féinúlaach sin atá nua dus na Gael. We did a study just over 5 years ago which looked at how people view the Irish language, how they view Irish culture, and indeed how they view Irish identity. And we actually were able to identify through our research a number of different identities rather than one identity around Irishness. Some of the key groups we found, for example, were one group that we called Young Irelanders.
They make up about a quarter of the adult population. They are generally younger than the average. They are confident in their place in the world and in their ability to succeed in the world. They're interested in travel, they're interested in developments abroad, but they also have an above average ability to speak the Irish language, for example, and they feel confident in being Irish in an international context. And we find this to be a very significant cohort in the Irish population who are, if you like, a generation who are not yet the decision makers and influencers, but who will be the influencers and decision makers in, say, another decade. But it also showed a lot of uncertainty and tension around, for example, the relevance of the language to the future, the role of the language in people's own sense of identity and whether that's declining or not. Kun jaintas gwini, dagan siad stechan sian no reiken siad. Ceapan go dibhin minic ráite lum tar stílacháin san hidáil. Mar tan hidáil ar bar cuma scéalta faoi le haon marga. Ceapan siad gur clás cearta ar siúlain. An scéal seo faoi le ní chréideann siad ceapan siad gur rud atá cumta cólacht margaíocht, a ní chréideann siad agus minic ráite le mai, na chréideann siad mai. Go bhfuil man chónaí I náid có hiagúilta leis seo. Thug mi sé faoi deara nuair a thosamuid an grú seo. Go ben trúi nar chláiriú an tainm áran le haig chiteag. Ceapan go tear óbhála bheith géarabeh a dhéanaan nuair atá gceanseach gan déanna áran a dhéal fud an domhan ag déantar fud déantar bailí an eisteacha san Tsín, sa Japan agus Hong Kong. Chuir mi sé rúm rud eile dhéanana logo chuir agus branda chuir. Sa gcuis gomach daoine an rud atá muid dhéanana aint. Ráid ide lena dhéanana go héifiachta darlumm. Caifé bhhaid níos mó airige de chair ná mar tá muide cá. So deire hir béidir tar éis blianta a díals na siopí fearr. Go méonúir cáil baint amachchain, go méid brandain. Tá súlam, so deire hir sinna bheith rúm, sinna bhhaile a bhein, mach brandain. A cheapan gúil in eisteocht níos mó le teasfáil, le branda orbert. Má churann tú, má bhreanainn tú na brandaí mórata ar marga. Dúir tú faoi deara, bhfuil airigid mór tíbhí. Cam muide dar lumsa a bheith Harbeh cínte gun rud atá muid éine gur dhéanana. Cuireann muid airú, cuireann muid crot, cuireann muid rud casa difriúil ar scéal ó bliain go bliain ach go bunúsach. Tá muid an cínte céta muid gur dhéanana. Cáim muid gur bheith cén áid sa marga, cén sort scéal na ní scéal ní hen románsíocht ach scéal. I dúir déir mí fashion tá muid gur chuir trasna leis na héadaí tá muid gur le chéile. Tá muid an cínte ar sin. Cínte, bín éificht ag timpplacht éir. Bín éificht na daoine tá gobaráin. Tá daoine gobaráin a bhfuil muintear agus sluchta sleachta gobar ar a gginál seo obair lena blianta agus tá siad thbá tá deas láhacht nó tá siad a pléile sin tá siad tíocht trasna na go deibre go bhfuil skill gon scóach a bú scúil seach leis le céanta. Sílamsa go bhfuil an gaalteacht agus an réalgas an cultúr gaeilge ag bra bon agus bar a han scéal dúsa na achtabíocht. Sílam go sin ceanta na príomh cúiseaí gur I míon gaeilge. Tá bise mar a deartha ag díal na teanga. Tá bise ag díal seirbhísí agus pácaistí agus síre an gaeilge. Tá muid ag ghlacu airige darthú, tá muid ag fostú daoine iad seo agus tá daoine cáil go de airigid timpeall an cheantar. Sin an ballach le gáir. Mana bhfuil an réalaige mar a deartha agus ceangailta le cúsaí achtabúla, ceangailta le fintar dearafacha, bín rud prósas céanna a bhí chrimú go dtí seo be sin ag glansa ré.
translated into the wider world, that expresses itself as showing how we can be with it in global terms. We can embrace whatever the latest fad is. We're right up there with you, all right? And that's a mentality which you can see in this country also quite widespread, which is the more earnestly we can embrace whatever the newest fashion is, that shows that we are right up there on top. And I think there is a potential conflict within this country. We're a small country, a small people, potential conflict between that mentality, which is almost the neo-collaborationist mentality, and the neo-resistance mentality. How it will work out, I don't know, but I think there are strong impulses in both directions. Gwyn yn y cwchdi ta gwein go pwyfge le chochw ffostiachta, mar dwrt me, agos chochw geilagar agos achtamioch na gweiltuchta. Ach ta si sin tánistach velach yn ffrifsbroch a fwyna le an phobal a chochw agos an chultúr agos an tanga a chochw. Onwil drochionnacher eg Forbert achtamíochta, ag an modernization process mar a gléin si there. Chúrsaí cultúra agus tangan. Is tócha ní mar a chéile iad na cúnsí san dá áid, but fechant an bhreatain dig ní féidir a rá go cinse go raibh drochonnachar ag an Forbert an tanga. Nílim se omláin cinse sa tíir se ó héad na gailtachta ach tegan mud a bháin. Mar dúra glinge go minic, muna bhfuil pobl ann, muna bhfuil daoine ann, muna bhfuil fostaíochta cho, ní bheidh pobl leabhar tanga ann. Támuid brú agus a chuir polasathe nuach an cín, polasí turasóra chultúra. Ní dónn go leon dealt faoi ach go bhfuil a bhaid níos mó sa daoine háid teachtas tíir sa saisrod sa an dúlra an nádúr tangan seandáilíocht béalaidir rudí mar sin. Is doch go bhfuil sé tharbheith táchtach. Agus go máile sin sinad na hachfaní a gcuin go nádúra sa go mórmhór corcha gcuin agus go leordas na gailteachta eile pósta tír go mórmhór. Tá na sléite go tá airige go agus seohead na rudaí a éilehara. Forbert an fashinéis technolíochta. Forbert an túnscoil tlósáach. Forbert réimsí mar. Forbert túnscoil bh bhaine leis an tanga. Tá an stratéis agus tá chrí stratéis na heagríochta. I géirí an istóch an contráltacht, más contráltacht a réiteach. Níos níim se rá bhfuil freigrán. Tá mé ceapa bhfuil réiteach da hí sécan dain. Chonas an dárá a restal. Bheann agus bheann atá indlacha do pobal na gailteachta agus á dhéana ina hangta agus a bhfuil unruchas a buint leis ag an am géana. So tá mé sásta bhfuil an íireacht á dhéana, agus réasúnta sásta bhfuil dultainn Chína á dhéana. Cén tura a bheith ann, bhfuil beidir nach mé brethúnas ann go dagan an chéad lún eile a raig agus go dtugann siad brethúnas na híireachtaí seo.
The various stages of pregnancy